kabisa wa tariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi ku mwaka wa 2026 ndagusubije kandi ndakuramukije. Nitwa Siniya, ndagarutse muri gahunda yacu akura amafaranga muri betting. Kanizere kumeze neza kandi ukomeye cyane kabisa, ukomeje kugira ubuzima bwiza buzira umuze. Niba kandi bitagenze neza cyangwa se bitameze neza, ndakubwira ko twebwe ntabwo iwacu twishima cyangwa se ngo dushima Imana kubera ko ibintu bimeze neza gusa, na mu bibi ndetse no mu byiza twese twebwe duhora twishimira Uwiteka. Umunsi w'ejo twabonye imikino myiza cyane ariko ihagarariwe n'umukinnyi wa Cape Verde n'ikipe y'igihugu ya Argentine. Ndagira nkubwire ngo igikombe cy'isi noneho kigeza aho kiryoshye boro, aho ikipe igomba gutsinda ibibizi yuko igitego igomba kugishaka mpaka no ku munota wa nyuma, ariko byanga byakunda igatsinda. Muze kunkurikirana mu ncunge guhera muri kimwe cya munani, kimwe cy'umunani kirangiza kugenda ugeza finali. Niwana nimpusha ikipe igomba gutsinda match, uzamenya ko ningwashwa diri gahusha, uzamenya ko ntakiri Siniya pe. Umunsi w'ejo yese ndabyemera, Argentine yatunguye abantu benshi. Ntabwo ari wakwera warenganya umu-analyste wawe, nta muntu watekereza ko match yarangira ari 1-1. Byari bigoye rwose, match nta kona zabonetsemo, nta makarita yabonetsemo, match itari imeze mu by'ukuri mu minota 90 itari iri kuri gahunda iremereye cyane, ariko mu by'ukuri wana twayirebye iryoshye, yaturyoheye twebwe nk'abakunzi b'umupira, ariko nk'aba betting twubona ntabwo twaryohewe rwose kubera ko twabonye ko ikipe y'igihugu ya Cape Verde yatunguranye cyane. Nkubwira ngo iki mikino kimwe cy'umunani itangiye uyu munsi wa none, igomba gutangira uyu munsi wa none, igomba kugusanga wamaze kugera muri groupe yacu ya VIP cyangwa se VIP cyangwa se VVIP kabisa, aho kabura umwe muri abo ngabo kabisa, umu VIP cyangwa umu VVIP. Yangu jubo ni pari ziba zizeye ko zigomba kubikora neza cyane. Ndakubwiye ngo aba VIP muze kuncunga, nubona ngo hayi pari karibwa muri kino gikombe cy'isa, aho kigeze ahangaha guhera aho kigeze ahangaha uyu munsi wa none, uzamenya ko ntakiri Siniya. Nyuma ariko by'umwihariko nyuma yo kureba kuri iyo mikino yabaye ku munsi w'ejo, uyu munsi wa none ubwo mu mikino yabaye ku munsi w'ejo twavuga ko umukino wa ekipe y'igihugu ya Egypt yasezereye ikipe y'igihugu ya Australia penalty kurenye kuri 2, mu gihe ikipe y'igihugu ya Colombia yatsinze Ghana igitego 1-0. Abantu ko amakipe yo ku mugabane wa Afrika duhagarariwe n'ikipe y'igihugu ya Maroc ndetse n'ikipe y'igihugu ya Egypta. Maroc yo igomba no kuba itangira kumanuka mu kibuga kuri uyu munsi wa none. Niba ushaka gukushigikira Afrika, niba ushaka kujoininga groupe yacu ya VIP, niba ushaka kujoininga groupe yacu ya VVIP, yandikira kuri imwe muri izo nimero ubona kuri screen yawe. Cyakoze uzumbaza icyo bisaba, uzumbaza icyo bijyanye n'amafaranga ugomba kwishyura kugira ngo ubashe guhita utujoininga direct. Ibindi byo byaba ari amahane. Impamvu yaho ngaho ndakuganiriza kuri collect score yizewe cyane 100% cyangwa se 1000%, ubyakira uko ubishaka, ariko iyi collect score irizewe. Ugeza kuri mugoroba ndi kuyikora rwose, yari kuri audition 53 muri Bet Power, ariko ikaba yari kugeze kuri audition 92 muri Winabet. Nindi betting company yasiwa gukorana nayo, nyandikira umbaza icyo bisaba kugira ngo ukore collect score, nyaboneka wici kuri collect score cyane ko nabaganyirijeho 30% ku giciro gisanzwe cya collect score. Rero nawe ngwino ubanguka cyane kugira ngo urebe ko wabasha kuba ukorana natwe kuri collect score y'uyu munsi wa none. Ndabizi kandi ndabyizeye neza ko uzaba unshimira nyuma. Nyandikira kuri za nimero zanjye n'ubundi umbaza icyo bisaba kuri service yariyo yose waba ushaka. Uyu munsi ntabwo nshaka gutinda, nagira ngo nkore video nkeya cyane gusa kugira ngo tuze kuganira ibindi muri groupe ya VIP mwitwaje amafaranga cyangwa se VVIP. Nagira ngo tuganire ku mikino ibiri iteganyijwe kuri uyu munsi wa none, kuko uyu munsi ku isaha y'isa moya hateganyijwe umukino ugomba guhuza ikipe y'igihugu ya Canada ndetse n'ikipe y'igihugu ya Morocco, mu gihe ku isaha y'isa 4 zuzuye ku masaha yo mu Rwanda hateganyijwe umukino ugomba guhuza ikipe y'igihugu ya Paraguay n'ikipe y'igihugu ya Brazil. Plutôt Paraguay na France. Bivuze ngo aya makipe amwe uko ari ane turatumenyemo amakipe abiri yinjira mu kimwe cya 4 kirangiza.
Mbere ku mukino ugomba kubimburira iyindi ikipe y'igihugu ya Canada igeze ahangaha isohotse mu itsinda ryari irya kabiri. Mu by'ukuri ikipe y'igihugu ya Canada yari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Bosnia Herzegovina banganyije igitego kimwe kuri kimwe, bari kumwe na Qatar kandi batsinze ibitego 6-0, banari kumwe kandi n'ikipe y'igihugu ya Switzerland yabatsinze ibitego 2-0. Igihe cyo ikipe y'igihugu kandi ya Canada mu cyiciro giheruka yasezera ikipe y'igihugu ya South Africa itsinze igitego 1-0. Maroc kandi yo Maroc ku ruhande rwayo yari iri mu itsinda C rya gatatu ryarimo ikipe y'igihugu ya Haiti batsinze 4-2, bari kumwe kandi n'ikipe y'igihugu ya Scotland batsinze 1-0, bari banari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Brazil banganyije igitego 1-1, babasha kumaintaininga ari amanota. Mu by'ukuri nicyo cyatumye ikipe ya Morocco yisanga muri playoffs. Urupapuro turebye n'amazina ikipe y'igihugu ya Maroc irahabwa amahirwe, ariko icyo bita home advantage ku ruhande rw'ikipe ya Canada nacyo ni ikintu kiri buza kuba kirebwaho cyane rwose. Uyu mukino rero abasore nka ba Saibari barahari, bashira Fakimi barahari, mugira ikibazo ikipe y'igihugu ya Maroc ndaza kuyigusaba gutsinda umukino cyangwa se kuza kuba ibunganya mu minota 90. Matches uyu munsi wa none ndazisoreza ku mukino ugomba guhuza ikipe y'igihugu ya Maroc ya Paraguay igomba kubikina n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Twabonye Paraguay itungurana cyane isezera ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, ariko kandi none twabonye Britannia isezera ikipe y'igihugu y'Ubudage. Twabonye ikipe y'igihugu y'Ubufaransa muri uno mwaka isa naho ari serie cyane, imaze gutsinda ibitego byinshi, imaze kwinjizwa ibitego bikeya, iri consistent cyane. Ikipe y'igihugu rwose y'Ubufaransa ni imwe mu ekipe ahabwa amahirwe menshi yo gutwara iki gikombe cya isi. Uyu mukino rero w'Ubufaransa na Paraguay ndaza kugusaba kuza kugura Ubufaransa gutsinda umukino mu gice cya mbere ndetse n'icya kabiri, ubwo n'Ubufaransa gutsinda both halves kabisa. Ngiyi iraza kuba ari odi nziza cyane. Monami ndagukunda cyane ko nawe wahisemo kunkunda, nyandikira kuri imwe muri izo nimero ubona kuri screen yawe yawe 09448382 umusozi 0944924229, nyandikira direct uhita umbaza icyo bisaba kugira ngo joining group yacu VIP kugira ngo ubone collect score cyangwa se unamfashe mu bundi buryo busanzwe. Mu by'ukuri ndakwinginze Imana ibarinde. Reka dusubire ku munsi w'ejo kuko amakuru y'imikino yo nakagaruka cyangwa se sports updates and fixtures nakagaruka. Mu by'ukuri ku munsi w'ejo bagenzi banjye bazaba babigarukaho byose birabye ku mugabane wa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mu by'ukuri twese tuzahora tubyifotorezaho. Reka mbifuriza kugira umunsi mwiza, muhaye muronke kandi mukomeze mugire impera za weekend nziza. Ndabakunda cyane. Ciao ciao aba VIPs.